Jadi mau pak ki ko kasih ki pak mega nilai na pasti dakata. Tapi na cecep wang Allah Ta'ala ko tau kasih na maborro. Makanya asumba meman ni riwat tu macipita. Asumba meman ni makanya man lam yashkuru kalilan falam yashkuru kasiran. Ia ko cek de ide musukuruki. Biar ko may gay malak da de mulai. Betongan yang nang katau kasih de asumba de nule masumbangnya. Namoso gimatu makoto tu de to nulai. Iya. Makanya kong katau kasiasi makada iya kuya made cede tak bagu masih gay aja teman-teman tau kapau-pau niat. Ega. Iya. Pamaka tu katau mako nasa deto aku ya made cikine iya sogi pada yan pajaiwi. Iya. Ena tu nak kada guru ta cede lagi de mulai mak bere palai ko mega ni. Pang kami matotu parinsi na tawe sesa. Nasa ngidi sila da sapa ina patawi menyemangi yan atu tau dia napahang. Iya. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan asidak kaki nasaba ya komeki ya tau kanja abas sabawan ni. Tau kanja itu tau membesai. Onro kanja na tau membesai namo tau seke pujitoy. Iya. Ya ko mambasay tawe na tau seke o na pujila na tau seke tau basay. Asawe kanja payano basa paga. Tapi ia tahu seke, namo tahu seke cecatoy. Tahu kaddi na cecay, tahu kaddi itu nasa makatawa seke anu padahal malada palena. Makanya abas saki. Ya ko angka tahu lo salah, tahu majaam pena selama 10 tahun jale natako masidak kalima ngasom itu 5 sidakka pasti tan lupa imana te tu jana. Maka datu te tahu pakanja na padahal nape 5 ngasom makanja. Jadi makre guru te komeko patat ding ya numajae rampe-rampe majae ko tangana masyarakat abas sabawan. Yang kedua dalam hadis makre Nabi ta hanya sedekah yang bisa meredam murka Allah. Jadi ya komeki patat ding China puang Allah Taala pas sedekah. Jadi abas sakit mas sedekah. Maka mau tiga rupana pas sedekah. Iya, mabasa mana mo kaje tau penrangin rumah sidaka? Basa. Alhamdulillah. Iya. Sidaka ki bu, iya ko subui makan jalat da namo 2 sak bumi subuh sidaka ki. Tapatuji to mototak tania kang iya pas sidaka aku sekaligus untuk orang tua aku. Iya, namo 2 sak bumi, namo dia na 5 sak bu, namo 2 sak bumi yang penting setiap subuh supaya nilaw doang ngi malaikat matkeru. Ya ko mabalu-balu ki yan ang kapangali pamulang langsung talo koro ya ko 10 sabu namo 2 sabu mitala tasele ya rodi etali 2 sabu langsung tasidakang yan riyasam mula balu magay degaga tau bangker usaha ko itu najalankan degaga tau nandrepi unro na mabalu ko itu najalankan ya ko napajok ko itu sangi mula balu yopi dia sangi mula balu ya la pangali pamulang ya rako otay na payasilikang de na pahang yati yasange mula balu pamulan na yala pangalie ko elei lansu yalo ko tu niya sidakang napay poda po nga Allah Ta'ala dali pamulangnya talenga po lautiti pipi mangukoy di walay pakai papasalama untuk balu-baluku walati untuk kelancaran rezekiku insyaallah ya ko na amal kang itawa yatu edenang kanalarino usahana itu barakana cuma idi salah pahangi Payero na sang mula balu tapang kataw mangali tapan narako ota nasila kangi nasa sima onro to na bangkero mako kataw penrange iya makanya saya wasiatkan padamu komeki no galunge pa idi pa galunge idi pa pangempange komeki no pangempange ya komeki la pasangi baleta tanya podame meni tanya kame meni puang mudah-mudahan kasih na salama ia gagawe angkay rotawe mak bangu masigi melo ka bantu tapodame man ni balewe nanaisang jadi yang meki malapasa doang tapodame man ni meki no galunge tapat jetame man ni ia kotako deta dupai talolongan ya palana iya nasabak pura ni mannya untuk pancaji decengi
Makom itu meki joka niatkan untuk agama. Ia tu niat makan jala dapat pura kaya suju pacapurang isang pajaloro niya ka memang ni masam pajangasara. Suju pacapurang isang pajangasara niya ka memang ni masam pajang mangaribi. Yan at yasa sampaja tapat tu. Nasaba kenro kilo tataki manuju jalan ke solat. Mate ki oko galunge na mate ki alalangal ko sampajang. Yan na tu nakarato pandite kenro ka mate salama ka nasaba okui capak na suju tolinilaw untuk masampajang. Yan na riyasang niya melo masampajang. Yan na ronasa tomatoy yolo sampajat tepat tu. Yo pwede mega sang sampajat tepat tu dia na sampajang mapat tu sana niya tu. Ini yang banyak. Makanya nabita napapasangalada. Ya toje ridi kasalahat Pak Bu mega masyarakat kita. Iya ro sampajangin aja mabawa mi dena pahang. Nampati maka diampati masampajang. Tidak. Iya ro sampajangi Pak dongeng. Ya kong ka masalata asampajangi. Alaki wajenne napaki masampaja sunnah don rakang asan na sampaja sunnah haja. Oko ko suju ki tapi tetaiwi oko ni romilaw doang. Asaba wakasampatan na tiyon romilaw doang. Apa tujuan tama sampaja melo mimilaw doang. Ya sangi sampaja sunnah haja. Sampaja memang. Tapi ipatamay pa doang. Ya ko bicara ki aja na lapakang idilla. At to ati na ipake. De na mataharu po ng Allah Ta'ala. De panaw ba okoti na pahang. Yan na ro ipake ko to mas sampajang. Nasaba. Iya ko Pak dongang aso kami si pinalaporo imaleka Itu ampai mapuasa ki ko kami si okiri laporo Pak dongang Jadi ako siningi tilaw doang nacata mi tu maleka nataroy. Salasa nacata, araba nacata, kami si pinalaporo. Iya ko masampajangi de na pake perantara maleka. Nasaba si Pak bicara langsung isi bapong Allah Ta'ala. Pada Pak Bupati ya ko talingi proposal Pak Cama na kada kami si pilo kantoro aja tatajang inatarima Pak Bupati ko din na kami si manumo ko din tap pangalangala tapi iya ko lanso tatalipongi Pak Bupati makadang ka proposal ko bisa di ACC waktu itu makko matiti sang sampaja si Bapak Dongang iya ko Pak Dongang mani malaika manilaporo iya ko sampajang puang Allah Ta'ala lanso tarimay tanpa melalui perantara. Yan itu ampai nabita sininna ibadah itu jama-jamangnya ke mana sampajana. Engka sampaja sunnah musafir, nangka doa musafir. Angka doa taubat, magi nangka sampaja sunnah taubat. Apa iya ko doa taubat, kami si pinilapor. Ya ko so satu tama dosa. Nah dia patu nilapor, mati kami asoha. Pada ko macan ringi lakit so satu. Milaw doa mi mataru nak na malaikat di paji ulapuro me sabot tinga soraba. Tapahan nih. Iya. Jadi talay jalur na agama kami na masija kega jalur agama kami na masija itu salat. Iya, paling cepat salat. Makanya dia itu gaga ibadah pilihan na agama salange. Wat dingi campuru, digaga tuh hanya satu-satunya sholat, tidak boleh dicampur. Ya ko haji kan wat dicampur tau, kesang. Menreki haji na to manontong, menreki haji na to mak bicara dia na mereka, to manre to na mereka. Mapuasa kita manontong, dia na batal puasa ta. Mapuasa kita bicara, dia na batal puasa ta. Mapuasa kita kemudian jok kaki maga dia na batal, tapi aku sampaja dia na mungkin. Asam paja ni gare tanonto talapisi tan batal. Asam paja ni tanre tan batal. Okko lagi isi kong kananre. Cucu lilla mako. Puraki manre tu ampai ko puraki manre disunahkan bersiwa. Ajenne ki pacingi jolo. Aja kama ang kananre ko goro na isi. Enak pelayemma ko to matanga masam paja batal tu. Tidak boleh dikeluarkan. Tapi natengi nabita di ke depan. Harusnya ke samping, kiri, atau kanan, atau ke bawah. Sama kong katau Pak Tolimelo, Bu Elo, nama Amit cukume masam pajang. Daripada saat sholat, itu orang sholat boleh meludah. Tapi jangan meludah ke depan. Maka dia nabita karena kau berhadapan dengan Allah.
Tapi aja tamico ko masigi Macai panitia Maega tu aga-aga na jama na bita pa bu deni ru jama makokwa pa mancaji masalay kuy jamay. Kega iya na bita ko pure masam pajasuna subuh justru liu na bita. Iya na pura masam pajasuna subuh tu liu ni matinro-tinro cinampa. Iya idi ko to pura masam pajasuna subuh taliu pasti macai tahu nasur kadarewa nalo bolam ko memo matinro. Tapi itu sunnah karena Nabi mengistirahatkan dirinya karena di tengah malam tidak pernah tidur melaksanakan sholat. Boro ajena Nabi tetetu masam pajang. Nanori darah ajena jadi boro nasabak mete tetung. Yo pidi matatami boro matinro. Itu ya makoro pada kecek dek masih salana. Nabita biti na boro yo pidi matata. Iya. Jadi tapi iya ro nabita bu pak pura ni napasuku-suku na jaga itongangi kenri monro nawat di ngumakku nawat di tasalah. Ya ko makibua idosa umakku puang cik di natoki ia topa toki ko de natoba tapi ia ko toba ipo ta panjaji decin. Ya ko makibua ide cepo cidi tapak ganaka nga 10 palana palapi-lapirana dan itu dikabulkan oleh Allah. Makanya manja bil hasanati palahu asram salihah. Jadi ya tu ampai to pandritai rio lo pabu kong katau makibua dosa. De itu nakada tama koranaka napodami makadae akibua ko deceng. Apa kibua cidi dosana. Ya ko makibua ko deceng cidi 10 palana. Jadi ya kung katau pura malanggar cica nak ibu adece cicang kamu pasera sarona. Tapi aja nih tala dasar tak korupsi Deto je gaga ko korupsi Gaga di macawi pemilihan anggota dewan. Ada ibu dewan hadir di tengah-tengah kita. Aja je nalepi dina pemeki matondo aja. Jangan. Nih banyak orang itu sebenarnya terpancing sehingga politik ini mahal sekali biayanya. Ulu wat dingi pake mak bangun ko kampungnya ya limana sinade to gaga nu tamak barakam itu pak. Di siratu sabusi de gaga deta dapi sunna pasae na capu. Desa kadaga ya lina kono masalah cinampa na capu. Tita ni gare. Mega tu makoro de na baraka. Terutama itu ya madari itu lo cara mainnya tuh tim sukses itu bahaya tuh. Apa satu-satunya tim yang tidak pernah tidak sukses cuma tim sukses. Apa namui kalah punggawana sukses toh. Menrei punggawana sukses toh. Makanya saya sampaikan jangan. Iya je mega di makoko mapikiri pribadi mopi. Mapikiri pribadi. Haji keuntungan pribadi. Mestinya kalau DPRD, DPR provinsi, DPR pusat kita mencarikan aga nawat di mega gunana ko masyarakat. Misalnya ko kampungnya marak jiwa ya sumur bor supaya bisa dinikmati semua orang. Ya upui di makadagawat dia lenga. Tolidi mi. Denang kan dipikiri kita Pikirkan orang lain. Jadi akibu aki agagawat dingin nikmati banyak orang. Aja nai di bawang. Mau tupak dongang mako tobu aja tak ada lakaiku bayineku anakku darakku otoku galuku ku mana mi capana nye tilau dongang puang tapas salama ikasi asena sini na pak galungin na wadi na dupa magai ya kode na dupa si pak galungin malikit warra maliwarra aga metal di kode kaga warra yana tu ampai maka dia rupa darak lokai ilau dongin nenre lokana supaya magai angkalo kawat ditali ilau dong nenre bale na pak balewe pa pangempange supaya angka bale wat ditali ya kode kan menre bale na tu masuli balewe ini mato masesa apa ilau dong ngi insyaallah salama ya na tu ampai nabita doanya itu harus meluas aja nok ko bawa ngaleta ilau dong bali bolata supaya magai malaikat ilau dong nabita tu selalu mendoakan umatnya sampai dia lupa mendoakan dirinya. Ya kong ka tahu to li tahu minilaw do nga pa tahu madecing itu. Yo poko to liale na milakay ku anak ku ay. Ina to nakada gurute kong ka tahu milaw do sogi na de na sogi suri rubay pa dongan na. Suri milaw do ngi balibolanan na sogi.
Jadi ako milodongi tapasogi ka po na di tasogi tabali pa donga taipo tapasogi bali bolaku. Tapasogi keluarga aku. Aja na aleta magay malaika ay pa milodong ang idi tasogi. Pa makade na bitta nigi milodongi sila surasalana na dedi sangya tu milodongan malaika ay memintakan hal yang sama. Na iya ko malaika ay na milodo di natatahat tu pa dongan. Yan na tu ampay ti suruh kilomita tau malasa ni lodongan. Aja to sini selangi. Makadai makonya biasa ya nulasan na talungas suminamate. Aja ta selangi. Kasih motivasi. Ya ko na podangi makadawe dongi ka aja tak kada de gaga wisang. Ya ko makade dongi ka aga sikiri madari tabaca. Ya na rota bacangi na patilaw baraka na. Puang. Dega si gagapat di sangaku dega puluh komedi. Dega baraka ko de na puluh koidi. Dega gawat di mapasolasa ko de na puluh koidi. Iya minilaw wilaw ipuang dengan izin tak tasambuh kangi. Iya ro. Ya ko inalilahi mita pala ya to naro tapi aja talak dai. Iya. Namo salawat mi tu na pake to matot tariolo na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad salawat pokok asanna. Iya, mangaru iya sue, iya tomi tu na baca, mamako. Meloki joka mamoto ro meloki mangoto supaya dena tolapo asu dena polo asu yoloe, ya matoti baca. Namo matin ro asu moto to, ko ya ti baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mak buka setang ya sue makada au aja tarukai amak ko bangi cinampa tapakan jaki peringarat tata bacai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad mamako ya tu ya salawat pokok apa dega sayidina na yo poto mato rio makada salawat pokok de na pak guru na sanga kadani na namun ria gana pokok itu de na nisangi ko makada ita salawat pokok yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ko buka setang yang siya taruka ya mana tu tak baca. Baca ke cicang. De pananu baca kedua. Palimatan kata lupa aja nih tu. Angka tahu tu cicang mi baca nama ko. Apa aja tu? Karena dia melihat ruh yang bergelinding. Ruh yang tidak diterima oleh langit, muallakun bainas sama'i wal ard. Ia angkeri palawangan naliangi isi batanah. Ruhnya orang-orang kafir yang tidak diterima. Ia na tu maputara, ia na tu nakada au. Nalay de ci manca jiasu de ni surah mas sempajang de na masih saruhku pada itu ga kewajiban salatku makanya upasangnya Pak Bu ya tu ampai kok bangi tawe itu semua pergi oko bola itu madari ko poleki joka ya tu ampai angka lego-lego naki buat tomotoe ya tu lego-lego onrol lepaci nampak aja tu mata utama bola magai na sebab biasa ko to joka ada makhluk halus yang ikut angka jing yan na tu mata utama boleh itu lepang cinampa napa kita mah tomak beresalang ibacai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napa ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya ibaca ko tama boleh tabaca mo ya ro agami pe tabaca ko tamay. Assalamualaikum. Mega to salah-salah. Makrami. Assalamualaikum. Angka lalu mapunco ladem nasakum. Gaji itu masang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia nabita natutu pintuna supaya jingnya dia natama. Ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka dia kilala na Quran surah An-Nur. Paisa dahal tumbuyutakum nareko angka kotamu kilala na bolamu pasallimu maka beresalangi alemu dengan orang yang soleh. Itu sampai maka daki assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Napai baca kulallahu katalu supaya dena kasia si wija-wija komunri okotu boleh. Apalagi ko ya tu boleh ipakai mengusaha. Misalnya mak balu-balu ki korobolata tabaca lalu ya supaya madecing ite kutumun ro. Aja moton ro ko pintu baca kulolot Allah sama lam jadi tolam. Masih lagi matu bali bolata kada boy lampi padon na bali bola aku ro. Itu kuncinya.
Iya. Pi mega tu jama-jamang matolak dalle, ya na tu na mega na jama tay makokwai, de na wat dito masulara sope. Nasaba na kunru itu dalle. Nanya makokwai sulara lepis baru sope utuna. Makanya banyak anak-anak sekarang yang tidak bisa sukses. Iya nabi tasabbo mi wajujunna pakaianna najai makoli-koling age istilahna najai jaruma. Dena pak anu sabbo de piringnya korappa idena wat diandrei na kunrui dalle. Jakkai na rekongka na polo isinna aja mau pakai mak jakka. Na sabak magai marak dalle. Itu dalam ilmu hikmah. Yana tu nak ada tomato tariolo pemali. Ipake sope agagae. Nanya makokoe sulara baru na sope. Apa tereng modern. Dasar sope itu banyak itu Pak, banyak. Mega tuh mengambil makanan yang jauh. Matek kalima mala Andre. Eng kabalo ko yulo eng kamano ya romanu iyala pada langkah Andre langkahi itu kau tahu mako tu de na pole dale na ko de nurusu tapi ya kong kata okoy mi yulo nanala maka tahu em murusu kang idale na laipat tujuan ngatu dale yang katu meto tu tahu mandre pak pada eskapatore liman maka bela macam iya. Makanya orang tua kita ya kong katamunna na sabak deni sangero makadakega na cinnai na paribaki kangi na sabak iya baki ewat dingi putara sehingga lokyo lota